Jahr aus, Jahr ein rollen Wagen über Dorf. Z njim se je prevažalo vse. No, ne s tem, ampak s tem. Da ist er, der VW-Kombi. Da ist er. Leta 1949 je bil predstavljen prvi transporter. Takrat si nihče ni predstavljal, da bo eden izmed motorjev takratnega nemškega gospodarskega čudeža postal tako zelo uspešen. Und die rückwärtige Klappe ermöglichen rasches und müheloses Ein- und Ausladen. Der umsichtige Landwirt nutzt seinen Wagen richtig aus. Oft lassen sich mehrere Fuhren miteinander verbinden. Dem VW ist es gleich, was er befördert. Junge Menschen oder kleine Ferkel. Er ist unermüdlich und immer einsatzbereit. 3/4 stoletja kasneje je transporter oziroma bully nepogrešljiv del svetovne avtomobilske zgodovine. No in kako je ta model videti danes? Poglejmo. Še prej pa kratko povabilo, naročite se na naš YouTube kanal in všečkajte ta video, da ne boste zamudili nobene izmed vseh zanimivih predstavitev novih avtomobilov. Ko nam bo čez desetletja umetna inteligenca razlagala o tej 7. generaciji transporterja, bo verjetno svoj pregled začela z zanimivim ozadjem oziroma razburkanim dogajanjem v avtomobilski industriji v tem obdobju. V tej luči nas bo spomnila na obsežno sodelovanje Volkswagna in Forda, v katerem se je rodilo nekaj zelo privlačnih modelov. Ne nazadnje, tudi transporterjevega tehnološkega brata, prav tako legendaren Fordov kombi, smo v našem testu že več kot očitno pohvalili. No, prvi transporter oziroma Tip 2 je bil seveda popolnoma špartanski. Takšen, da so vanj vrgli nekaj slame in v njegov tovorni prostor kar spustili nekaj prašičkov. Ampak leta 2025 seveda živimo v popolnoma drugačnih časih. Čeprav so v osnovi delovni stroji, so tudi takšni kombiji danes izjemno tehnološko napredna vozila. Izračunal sem, da novo generacijo transporterja dobimo na nekje približno 12 let in pol. Torej, šele daljnega leta 2037 se bomo pogovarjali o 8. generaciji transporterja. Kako se je Volkswagen na to pripravil? You know, everything on the world is now in movement, I would say. Yeah, we have to stay on our toes and be flexible. This is the reason why we believe that it's a good answer to have 3 cars there, because we have the best answer to different use cases. We believe that with the transporter, with the true commercial use, that we have a long-lasting answer, because one thing is truly timeless, and this is offering the space. And we have 3 drivetrains available, which makes us totally flexible. Timeless space, timeless answers, and don't count too much on the mathematics. Transporterja bo po novem poganjalo 7 različnih pogonov. Standard še naprej ostaja dizelski motor, prvič pa bodo na voljo tudi hibridni in električni pogoni. Že o prvi vožnji novega transporterja sem ugotovil, da so njegovi dizelski motori zelo mirni in zelo tiho delujejo. No, že turbodizelski motori pretekle generacije transporterja pa so bili tudi izjemno učinkoviti. No, ampak zdaj snovalci tega avtomobila obljubljajo, da bodo motori nove generacije še bolj učinkoviti. Za manj porabljenih litrov in kilovatnih ur pa je seveda zelo pomembna tudi aerodinamika. Take an effect, which is naturally the best one. We call it fishbow. Yeah? We have the thickest part of the car is here, in the B column. And we come with this aerodynamic shape here to the B column, and then a long way the airflow has time to get to the right angle on the back with the corner. This is really important that it can work and lay on the whole shape, and here is a certain angle which you have to achieve and then cut. Yeah? And even small corners here are in the right place. And we do it, you can see it here, we do it in the top as well. So the highest point and then a long way. It should be in the shape of the water drop.
auto drop. Am I right? Yeah, exactly. This upright feature is a big air curtain, so best for aerodynamics. Even that spoiler, which makes the stance and is emphasizing the wheel, helps. On the wheel you have the turbulences, and there we bring pressure on the wheel, and have a more constant, fluent way to disturb the turbulence and then come out, and it also brings a lot of CV. Oblika seveda vselej je pomembna. Tudi pri takšnih kombih in sploh pri takšnih tovornih kombih. Ni nam namreč vseeno, kako bo naša reklama, mogoče za naše podjetje, izgledala na tem velikem pločevinastem boku. Every transporter has the bully line, Bus- und Lieferwagen. It's clearly defining the architecture. So this line is running around the car. And even if we have, for example, a side panel which we share, we had to design the base of the car. So the base is transporter, that's the original. It could only be a transporter if we use that line for connecting the face. The face is always connected in a highly logical architecture way. We call it aesthetics of use. In this case, even the styling, everything is for purpose. The likable smiley is somehow protected with that bumper. It's set back in its shape. But even then, if a scratch would occur here, we thought about how to make it and to improve it better. This is safe color. This is not colored. It's not the body color. It's really safe color. What is the difference? So it's a mold-in color. So if you scratch it, you will apparently have white color beneath. No, zdaj pa poglejmo še notranjost avtomobila. Za začetek voznikovo mesto, kjer je še manj tega dostavniškega občutka kot pri transporterju pretekle generacije. Poglejte, tukaj se sedi povsem po avtomobilsko, precej nizko v resnici in tudi volanski obroč ni več popolnoma nič takole položno nameščen. V notranjosti je veliko prostora, ki ga lahko prilagodimo po svoje. Potniška različica lahko sprejme največ 8 potnikov, če bo kakšen manj, pa to seveda pomeni toliko več udobja in toliko več prostora za prtljago. No, če želite še več prostora, pa je na voljo tudi različica z daljšo medosno razdaljo, pa tudi z dvignjeno streho. No in v takšni boste imeli kar 9 kubičnih metrov volumna. No, v točno takšni različici, kot jo imamo zdaj tukaj, pa je tukaj volumna za 6 kubičnih metrov in tudi to je za 10% več kot pri transporterju pretekle generacije. In pokažem vam še nekaj zanimivih dodatkov tukaj v tovornem prostoru. Za začetek imamo tukaj gumb, ki prižge in ugasne tukaj dodatno osvetlitev na robu. Potem pa imamo tukaj gumb, s katerim zelo preprosto na električen način izvlečemo tole vlečno kljuko. No, in ta vlečna kljuka se popolnoma električno tudi pospravi nazaj. Pri električni različici imamo tukaj tudi dve takšni klasični električni vtičnici. In pa še, po mojem mnenju, najbolj zanimiva stvar tukaj v tovornem delu. Poglejte tole loputo, ki jo lahko odpremo. S tem pa lahko za kakšne ozke in res dolge predmete tovorni prostor podaljšamo celo v potniško kabino. Nosilnost, ki zdaj znaša 1,33 tone, se je medtem povečala za 130 kg. Še večji, 300 kg, pa je dvig maksimalne vlečne obremenitve, ki je po novem 2,8 tone. Volkswagen nam je ob tej predstavitvi omenjal svojo novo strategijo, ki gre nekako takole: pravi bully za vsakega kupca. No in tako sta tudi novi Transporter in Caravelle na voljo v najrazličnejših izvedbah za najrazličnejše potrebe. The new Transporter is specialized for commercial use. So it doesn't matter if he transports goods or people. It's always about commercial use. And we know directly that we can only offer him the space for his business. He wants to earn money with our car. Therefore, we offer two different lengths. We offer different heights, different drivetrains to be most efficient in that way. A modelno paleto bullija ne tvori le novi Transporter. V Sloveniji smo že testirali tudi novega multivana in električnega bullija, ki sliši na ime ID. Buzz.
Predlagamo torej nadaljevanje ogleda.